Amen and amen. Amen. You are welcome back. At this time, we have just read from the book of Psalms, chapter 31, from 1 to the end. And then we read also from the book of the prophet Amos in the Old Testament, chapter 8, from verse 1 to 14. We also read from the book of Revelation, chapter 1, verse 17 through chapter 2, verse 7. We will just stick to the book of Revelation as standards. Ngosi uNkulunkulu sivule emehlo ethu. uNkulunkulu yanzisa kufisa kuhalela kwethu Nkosi livi lakho. Sente Nkosi singalibukeli khashana, singalibukeli phansi. Len siphe indlebe Nkosi letilunywa noma letilumela kulalela livi lakho uNkulunkulu kuze ukuthi sibe nesabelo ekwenteni into taphakade singasuswa sibane sakho etimpilweni tethu ngaKristu Jesu Nkosi yethu. Amen. Lala sasifunde khona namhlanje na ekseni bazalwane sifunda emagama la ngathi ayethusathusa kancane kwekuthi Johane nakabona Jesu uyamchaza tinwele takhe, uyamchaza emehlo akhe, uyamchaza lokuphuma emlonyeni wakhe, uyachaza etandleni takhe, uyachaza tinyawo takhe, uyachaza ingubo la yemphethe. Konke lokho kunetisho kuthini dawo kwekuthi kwakusho kuthini the appearance of Jesus. And this book of Revelation, it is to show, it is to reveal Apocalypse Christ, wembula Kristu. So konke ama symbols leswafundako atomembula, atomchaza, atomusho ukuthi ungubani Jesu. So uthi Johane nakambona ngoba nakaeva lamagama bewakhuluma aphuma ngathi ngemabhudlo emanti lamanene. Uthi ngathi bengimbone ngawa phansi ngasetinyaweni takhe ngafanana nalofile. Uyathi amnanzi lamagama ukuthi singatholakali nje etinyaweni takhe kuphela sihleli, kodwa siphinde sibonakale kwangathi sifile etintweni talelive, siphile noma sithule etinyaweni takhe. Uthi Johane sekavile konke lokho ngoba konke kwamethusa. It was not familiar. Ngike ngakhuluma kuletinye tindzawo ngathi kuyona le media ngathi nakukhona Jesu lebekaphilela kukwenda daily kuma miracles. It was not raising the dead, opening the sight of the blind, feeding the poor or the hungry, but it was a miracle of pushing himself down to cascade himself in that flesh. Uthi angabonakali ngoba kuba kwabonakala ngabe kude lonke wakhona kuma wabhekana naye. So ke Johane umbona sekanguloku bekangiko mbamba lokhu bekahlala njalo akufihla Jesu asaphila emhlabeni. Kwekuthi bantu bangakuboni ngoba nabangabona kona lokho kunento okungonakala, kumbe bantu bangesaba nekwesaba kuphela inkululeko kanti likhilipi laNkulunkulu indvodzana yemuntu itele kutosikhulula. Kunetinto letinye lokufuna ukuthi bantu bangatiboni hayi ngoba titimbi, kodwa ngoba nabangake babone leto tinto leto bangavele babone ukuthi thineke sibobani thini. Tinto lekufuna ukuthi tifihlwe emehlweni. Bantwana akafanele babone tonke tinto. Sikhule nasikhulako kungakafanele sibone libhokisi noma umuntu lofile. It's unlike today. Bantwana labancane bayavumeleka kube njani ngoba tinto jamba tiyenga kwembuleka. Sikhule sibantwana labancane, bantu abadzala noma bayageza noma kanjani sikhweshe kubo. Namuhla kuthatha abantwana bangene nawo emabhavini bayogeza nawo. So Jesu bekaphilela ukuthi fihla angatiwa
kwathi ngalelanga leli Johane amuva atemphula ngelive atemphula ngebujalo bakhe wethuka wathuthumela Johane wathi yini lele ngibonako yini lele ngivako lithi ke live laNkulunkulu wase uyamthinta ngesandla sakhe wathi ungesabi. Uyakhumbula emagama aJesu akasiwo ekwesabisa uke wabatshela elwandle besibakhala bathi sibhoko wathi ningesabi. Jesu akateli ukuthi okwesabisa abantu noma simo sakho simadimanga kodwa Jesu utele kutokushe amagama ukuthi ungesabi. Wathi Johane ungesabi. Weva John that gently touch wakhumbula ukuthi Jesu kuthinta kwakhe vele bekakuthinta ngalendlela lena. So ke siyaweva lamagama ukuthi ungesabi mina niwekuqala newekugcina. Lokho ukuthi I am the God of eternity. I am the Lord of eternity. Ungesabi mina niwekuqala newekugcina. Ngafa ngavuka nyalo sengiphila phakathi angiseyophinde ngife futhi. Lokho ukuthi Jesu uniketa an assurance uniketa siqiniseko sekuthi mina angisiyophinde ngife sengiphila phakade. Awu lamagama langa maye amnanzi wathola uphila emhlabeni ukuthi ukhonda inkosi lephila phakade umuntu lo unqobe kufa. This is resurrection. Is not what we call lokuthi lo muntu bekafile wasoyavuka waphinde futhi utokofa. But this is what we call resurrection. And uJesu phela lo resurrectile bonke labantu abavuswa baphinde bafa futhi balindele ukuvuka ngomhla wokukhala kweqilongo. So uthi Jesu mina ngiphethe tikhiya tekufa netehades letikhiya tila kuJesu. Kuneligama lesiGreek lelithi I'm holding very strong. Lesho atilahleki atikhweshi atibuyele emuva. Akwenteki isathane ete ngalenye langa atothi thatha letikhiya bathi bantu hawu sathane uyangibulala sathane uJesu letikhiya utibambe iforever. Uma ngabe sibantwana baNkulunkulu tikhiya tekufa netehades tisesandleni saJesu. Jesu akahlali mabolekisana ngetikhiya letinjalo. Uma ngabe sibantwana baNkulunkulu sihamba siphethelwe letikhiya nguJesu inkosi yemakhosi ibambe tikhiya taphakade tilapha kuyo. Kungawo athi lo mhlabelele angisiwukufa ufa kwemzalwane makuthiwa umzalwane ufile usuka enyamalala emehlweni ethu kodwa nakuKristu akakafi uyaphila kuze bephakade ngoba tikhiya tekufa nehades tiphethwe tisesandleni sakhe. Andike lana kunalenye into lengibona uthi Jesu uJohane bhala Johane sekufanele abhale emveni kokuba kweqala ubonile kwesibili weva and then sethu akabhale letinto latibonile. Lencwadi ke yesembulo yehlukene kathathu seyiyonke. Kweqala kuvela tinto Johane latibonile masifunda esehluko seqala. Lesehluko nje seqala sikhuluma ngetinto Johane latibonile lethiwa tibhale Johane. Kwesibili masifunda chapter 2 kuya chapter 3 kule ncwadi yesambulo seyisitshela ngetinto letentekako, things that are tinto letikhona letentekako lesitawungena kuto nyalo lokusingena kulo chapter 2 kuya phambili sitawubona letinto letikhona manje. Uma siqhubeka sifunda chapter 4 kuya ku chapter 22 lapho sesifunda ngetinto letitawukwenteka. Tinto letitawubetenteka ku chapter 4
kuya chapter 21 anjalo chapter 22 sesitshelwa ngezinto leti tawendeka. Le ncwadi ke yaJohane incomplete because isitshela ngezinto leti endeka manje, isitshela ngezinto, iqala ngezinto lesitibonile, ngezinto leti endeka nyalo, ngezinto letiseta. So ke ubhala uveta lo. So uthi ke akabhale Johane. Nakabhala Johane abhalele ingelosi yemabandla. Libandla linengelosi yalo. Lawo ke ufike kwaba-theologians nema-scholars akubona nalona wadonsa wabhekane nalona wadonsa kuthiwa hayi an angel is a pastor or a leader of the church. No, an angel kanjanjanyana ingelosi bayikaze umuntu noma bayikaze ngalesimo lesiyana lesikanjani lesiholi lesinjalo. Kanti cha, leli gama leli libuya kusiGreek angelos noma angelos. Le gama lithi angelos lisho ukuthi a messenger. Uma ngabe kuthiwa bhalela le ngelos, bhalela the messenger. Singema-messengers, sithunyiwe, siphethe umlayeto lesiphathiswe wona. Njengalokhu kutolo nje bengithi it's my ordination day. Nga-ordainwa in order to propagate, in order to bring the message yale gospel kubantu bakaNkulunkulu. And-ke uma ngabe siqhubeka sibuka lama-scholars abuka ngetindlela ezahlukahlukene, and-ke in both ways lababuka ngawo kunama-strength kuphinde kunama-weaknesses akhona. But nje-ke lokhu ngibona kumqoka asithatha ukuthi is a messenger of each a particular denomination or particular church. uNkulunkulu ubekile ukuthi akube ngilo kanje. Now, and sisaqhubeka sikubona lokho, sibona kuvela lenye noma kuvetwa lenye ingoni, where the angel was there to read the scripture, njengoba sifunda, was there to pray, njengoba sithandaza, was there to preach, njengoba sishumayela. So the angel yayikhonela the messenger, umsebenzi wayo kwakusatheni ifunde imibhalo, njengoba athi Johane ubusisiwe lo ufunda le mibhalo. Babusisiwe labalalelako babese bayenda lokhu laba kufile kule mibhalo. So the angel was to read and interpret the scriptures for ikubusiswa kwakhe kulapho kusime lapho. And then tuaga agabhale awabhalele lamabandla abese ayaniketwa nebunjalo bawo kuze kuthi utawuqhubeka nawo umsebenzi waNkulunkulu. So ke chapter 2 so yangena ukuthi kwentekani ubhalwa lama letters abhalelwa lamabandla la sikhombisa, and la lendlela lebhalwa ngayo ngawuthi le structure siba nekufana kulo kubhalelwa kalamabandla, and it's not 7 letters but it's 1 letter le 7 le address the 7 needs of the church. Lale bandla leliyanikwa ukanathi lokukhona kuleli kukhona nakulela nebuthakathaka kumane kuthi la sekukhule kakhulu ngala kunjanja yana. So unawufunza ufuna utibone evini laNkulunkulu, ungasho ukuthi labhalelwa baseKorinte labhalelwa tibone nawe uvela kubone lokungema strength nebuthakathaka bakho ubese uyalungisa. So ke kubhalelwa wonke umuntu lokhona la, and esikubhalelwa bonke labantu la kule ncwadi kunencwadi ya Genesis, ya Deuteronomy, ya Exodus, ya Numbers, ya Leviticus, Deuteronomy, and so on and so forth, but in the very same book Bible. So nalapha is like that, but kube nokuthi la ku-addresswa bobani, the address was for a particular church, and lana
kusabhalwa i-introduction is very important ukuthi nguJesu sembulo ngaJesu Kristu, and kwendlula lapho lana kuyabukwa the condition simo salelo bandla nalelo bandla ukuthi sikusimo bani, and then Jesu sewuyabhala kulezo simo, ubhala lokuhle, ubhala ne-verdict kwekuthi uyawuthola umuntu oqhubeka aphile leyo mpilo leyo angakhweshi kuleyo mpilo leyo. And Jesu ke uletha umyalo ukuthi libandla alente njani. Usafunda kule ncwadi leJohane Jesu atembula kuyo, uyasho Jesu ukuthi ngalinye libandla atholakale lento njani. And ke lokhu khutsata uphinde futhi ulethe emaKristu ekuthenini akhuthatele endleleni, ngoba kunethembiso nemivuzo. Lethembiso zihambisana nemivuzo lotsite leNkulunkulu awubekele ngamunye kulawo mabandla lasikhombisa. So ke cishe ngiloko kumbeke lokunye lengingathanda ukuthi umuntu athi kuveta kancane before kumbe ngithandaze kwekuthi lapho kubhalelwa ke libandla lase Efesu sikumbe kubuka nje just briefly timpawu tale libandla lase Efesu bekuyinto le kanjani. Sesibonile ke ku chapter 1 verse 20 kudiscusswa noma kuqatululwa ngendaba yengelosi ukuthi ingelosi ingubani, into le kanjani. Ngeke ngisabiyela ke emuva kuloko lengingakusho nje ukuthi kwakunengelosi lebe kufanele ukuthi ibhalele, but ke kumbe lengikuthatha ukuthi labo ungabhalwa ngestate salengelosi, and kwakubhalwa ngoba lengelosi was a representative of the church. Lokubhalwako kubhalelwa leli bandla kufanele ukuthi lalifundelwa noma likwayiswa litibone livela njengobunjalo balo lapha kule ncwadi. And ke indzawo yase-Efesu bekuyindzawo lebeyatiwa kakhulu futhi kuyindzawo lengathi yayibuzisekile kakhulu. Umpostoli Paul waministara laphayana e-Efesu, waministara iminyaka lemithathu. Masifunda ku-Acts chapter 19 verse 1 na chapter 19 verse 10 kanye na chapter 20 verse 31 sibona Paul wenda umsebenzi welivangeli lapha e-Efesu. Akugcini Paul na Aquila akanye na Priscilla nanabo siyababona basebenza khona la kuleli bandla lase-Efesu. Masifunda incwadi ya Acts chapter 18 siqala verse 24 kuya 28 siyababona ba-Aquila basebenza kuleli bandla leli. Akugcini lapho, siyambona na Timothy enda umsebenzi kulo lona leli bandla lase-Efesu. Masifunda 1 Timothy chapter 1 verse 3 kubuye kungagcini lapho kuthi wana naye John umpostoli nanaye uma ngaba ufunda some scholars ayakutshela ukuthi le ndzawo lena uke wasebenza kuyo. Lokho nje i-Efesu was a great place of great privileges and a great sermons. Indzawo lebeyibuziseke kakhulu le ndzawo yase-Efesu yayibuzisekile. uNkulunkulu ayibuzisile ngendlela emangalisayo. Le dolobha lalapha e-Efesu lalidolobha lengathi belihamba phambili ngetenkolo. Lalidolobha lalinetinkolelo letihamba phambili. Kulidolobha lelalinemasiko lebeliwagcina. Kulidolobha umnotho walo wawu-influensa cishe labanengi. So le dolobha leli nilakhona kwakunetempeli la Diana khona lokuthiwa wawa avela ezulwini noma abuye ezulwini. And le dolobha leli lalinetinsika letatisimisa la kuleli tempeli la Diana leti 127 lilinye liphiko laliphakame 60 feet kuya eTulu. So lokhu kusinyisiwe kuthiwa netempeli lelikhulu la Diana. Lakhona kwakukhontwa lo Diana angunkulunkulu we-fertility. Jona ngabe kushothi uva nje ukuthi ufuna umntwana wawuya lapha Diana, and there was immoral sexual practice. Lakhona bekukhontwa ngekulalana, kube nekulalana lapha etempelini la Diana ekuyona practice beyentiwa. So yabona le ndzawo kwakushunyelwa kuyo Jesu akuyo athi kunemabandla lang 7 lawaphethe etandleni takhe
ke letingceke ukuthi but nalo lona leli lase-Efeso lalinetinto letiningi tatiphithithela kulo, kodwa uNkulunkulu akazange azalilahle. uNkulunkulu akasilahli, kodwa uyasambela uthi uhamba phakathi kwaletibane letisikhombisa. Ngifuna ukutshengisa-ke ukuthi le manora kwakuyinto leyo kanjani, cishe kwakuyinto leyo kanjena. Mawubala la 1 2 3 4 5 6 7, so kwakuyinto leyayicishe ibe kanje, bese kuthi la ngaphansi ibe nalesibambo lesi sinye lesitshengisa ukuthi konke kusime on one firm foundation. Athi umhlabelelo wasesheshe, the church is one firm foundation and its Lord is Jesus Christ. So Jesu bekahamba phakathi kwaletibane, ahamba enda i-inspection. Lokho ukuthi noma lamabandla bekanebuthakathaka, Jesu akazange ayeke kuhamba phakathi kwawo aministerishe. Ngifuna ukuphetha ngalamagama lathi lokunye sidabuye sibone uyayisho imisebenzi lemihle lentuwa lapha e-Efeso, but ngifuna ukuphetha ngalamagama lathi ngiyalwathi uthando lwakho lwaqala, ngiyayathi nemisebenzi yakho lemihle, ngiyakwathi nekuhlola, kodwa na kulasilahleka khona thina nawe. Lolu thando bomthanda ngalo ekuqaleni alusekho nyalo. Vuka-ke ulungise lapho, ngoba uma ngabe kungenjalo ngidawuthi angizothatha lesibani usale ebumnyameni. Lokho athi ngalamanye amagama kukhona ukuthi usebentele uNkulunkulu, but ungasasebenzi uphushwa luthando, usebenze ufushwa ngema-duties, kugcwalisa schedule ukuthi ngiyile kabani, excuse me, ngikwentile lo. Kodwa kufuna ukuthi kuko konke kusebenza kwethu kubuswe luthando. Singasebenzi into kaNkulunkulu sithi sebenza without that ignition, that kindling fire, lo mlilo lo wenza inhliziyo ifudumale uthi noma ngabe kwentekani, I do ministry under the unction of love. Ngikwenza lokhu ngeluthando, not by being pushed, not by being under duress, kodwa into kaNkulunkulu ngidenta ngikhutshwa luthando. Uthi uNkulunkulu khumbula lapho uwe khona, uvuke. Libandla liyakhuthazwa, uyakhuthazwa labangcwele ukuthi abakhumbule lo mhla lo bamukela khona Jesu, bathandana khona na Jesu, babuyele bawuqalela khona, liqhubekele phambili luhambo. Uthi-ke lo verse 7, lowo lonendlebe akeve lokho lokushiwo umoya longcwele, noma ngabe ngubani, noma ngabe, it's not only the church of Ephesus, lowo nami nawe asive lokho lokushiwo umoya longcwele. Lo ngoba ngiyawunika ukuthi ake esihlahleni sekuphila le-separatist yaNkulunkulu. Lana Jesu uthi lo ngoba kunemvuzo. Unqoba ini? Akusiko ukunqoba sono, ngoba akukhulunywa ngesono lapha, kodwa kukhulunywa ngoluthando. Lokho ukuthi na unqoba ubuyela emuva, luqhubeke uthando lwaKristu luvuthe, uqhubeke kwenda kwakho njengoba sowukhunjutiwe wende lokhunjutiwe kona, then sowunqobe nabo lebeselo kunyenyela ngemuva, sowunqobile wabuyela kuposition yakho. And then kwegcina kuthi there is a restoration of the paradise, the place of delight, the place where God is, the place of peace. Iyabuya uma ngabe uye wabuyela la kufanele khona. Asithandaze bangcwele, simcele uNkulunkulu ukuthi akasiside, sikhumbule ukuthi besibo bani nasiqala kukhonza Jesu kwakuvutha kanjani, selupholiswa yini luthando lwethu kuJesu. Simcele Jesu ukuthi akawuvuthise lo mlilo once again. Babe lolungile, siyathandaza phambi kwakho, siphambi kwakho Nkosi, luthando lwaqala luyangokuphola. Ekuqaleni Nkosi bebantu bashema shushu, bagijima baya emthandazweni, baya ku-Bible study, baya kuyokhonza ngeso. Kunamuhla Nkosi bantu luthando lupholile, bagijima baya emingcwabeni,
kwathiwa sewushonile umfundisi Dumisane David Zungu bagijima bathi ngisho nalesine libhoko lithi ngiyaya kalavumisa ngifuna kuyongoba lo mfundisi wethu lo kodwa Nkosi namuhla la khona live lakho shinelwa khona bantu uthi shitho tabothi buthunju babe bafuna i-recognition bafuna wodwa Nkosi lokumqokwa ukuthi Nkosi sive wena babe siyathandaza kuthi vuselela luthando lwamunye ngamunye la khona alahlekelwe khona luthando lwakhe luvuse Nkosi aluvuthe malangabi sikhumbule Nkosi ukuthi uhamba phakathi kwethu you inspect us babe uye wathi veta ngetikhathi letimatima ngiyathandaza babe kuthi labasematilongweni labasetibhedlela labaswele lababhekelele kumatima benzonto nebabako naleshisa njengemlilo ingathi Nkosi bangayifa the inspection love of Jesus babe wethu lonamandla onke simbonile Stefano agqotshwa ngematshe kabuhlungu kodwa Nkosi ngoba uthando lwakho laluvutha phakathi wabhekisa emehlo akhe ezulwini wabona emazulu avulekile wayibona indodana yamuntu lo Johane emehlo bekakhishiwe abhekwe esiqingini sasePatmos ehlukaniswe nabo bonke abantu bakubo kodwa ngoba uthando lwakho naye lwaluvutha wabona into siyathandaza Nkosi ukuthi bonke labasethi inhluphekweni bonke lababhekelele ematini aluvutha uthando lwakho phakathi kwabo bambone Jesu in the midst of their suffering. I pray that let the love of Jesus come up front in every situation, especially those that are very painful in their lives. I pray this in Jesus' mighty name. Amen and amen. May the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace such that the peace of God that passes beyond all understanding will keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. Thank you, Bazarane. I'm sorry today I've taken a little bit too much time, but Bazarane, I'm so moved with the message of today. Kwekuthi uNkulunkulu uyasibona, uyakwati ufukutela kwethu, uyakwati nekwehluleka kwethu la khona sesiphelelwa amandla khona, kodwa usinika kunye ukuthi asisukume sithi buthe, then sibusiso is coming our way. Amen. Be blessed. Babelongcwele sesibongile egameni lika Jesu Kristu eNazarethe umusa